Dobro jutro, narode, evo ga, ljeto je prošlo, krećemo u nove akcije. Moram priznat da sam radio dosta ovog ljeta, nisam baš bio negdje po moru, ali sam bio tu negdje po Slavoniji, uz neke rijeke i tako dalje, bilo je lijepo. Došlo vrijeme da se ponovo radi. Čeka nas burna jesen. Preko 40 sporova je u 9. mjesecu, odnosno parnica ovih ročišta u 9. mjesecu. Probudio se Trgovački sud u Splitu, tamo će biti u 9. i 10. mjesecu negdje oko 15 parnica. Osijek radi savršeno, Zagreb, obzirom na koliko sam ih napucao, radi dobro, ali moglo bi i bolje, što se veli. Eto, bit će posla. Pozivam vas sve da, kog znate, da ga preporučite da se javi, jer mislim da za sada sve što sam vidio nije nešto što daje nadu da bi banke bile u pravu. Ove sve preko ljeta što su bile papijazanije od poglavice kratkih nogu i družbe, nije to ništa, kako se zove. Ja imam drugu metodu rada, vidim da direktori banaka izbjegavaju pozive, imamo u 11. mjesecu saslušanje direktora Addiko banke, odnosno nekadašnje Hypo banke. Biće vesela, uglavnom jesen obećajem biće vesela, za presude, bila jedna odbijajuća ili dvije, ali tu nisu provedeni dokazi, pa onda to ne računam kao značajno. Leasing, idemo prema dobrom smjeru, s time da smo dobro, bilo ono saslušanje Erste leasinga, vjerojatno će isto biti za Raiffeisen leasing, dakle, guramo dalje, nema stajanja. Isto ako znate mlade advokate iz bilo kojeg dijela Hrvatske, slobodno ih pozovete, rado bi ljudima prenio svoje iskustva, možda i nešto zajedno napravimo, pa tako da dobrodošli ste svi. Moj naglasak će biti sad na jesenjem dijelu na ljude koji su u ovrsi. Dakle, ovo što se javno objavljuje ovrhe, njima ću prvenstveno pomagati, jer sam našao jednu, neću reći rupu u zakonu, ali sam našao jednu mogućnost da se ljudima pomogne koji imaju ovrhe na nekretninama, tako da se bi to moglo razraditi. I naravno krenut ćemo, ovisno o sredstvima, morat ćemo krenuti marketinški jače i neposredno se obraćati ljudima za sklapanje ugovora, jer mislim da posla ima dosta, a trenutno mogućnosti su krenule u pravom putu da se i malo raširimo, tako da za sada ja sam preko 270 parnica, skoro 300 parnica, tako da puno je posla, ali eto, ja se ne predajem, pa nemojte se ni vi. Puno sreće, hvala, zapratite me i vidimo se ovu jesen, vjerojatno svaki dan. Hvala.